You are going to teach me English. Okay. Hmm? Okay. Are you ready? Yeah. Okay. Mom, ikinyabwoya bakita iki muri English? English. Ko nkizi mu gifaransa manange nize kera. Mu gifaransa ni chenille. Ubwo se ni chanira? Chanira mu cyongereza. Ni caterpillar. Urantangiye Jo? Nongeye kukubaza ikinyarwanda. Ngiye kukubaza ikinyarwanda. Mbwira akarere dutuyemo. Masaka. Masaka ntabwo ari akarere. Cyangwa dutuye muri Kicukiro. Gera vuba. Okay, Mom. Irido muri English bagita. Ko wagumirije reba. Bayita carpet. Sibyo? Curtain. Ntabwo nzi kubivuga. Nshaka kuba nzi ko byitwa kubi pronunciation ni curtain ni gute. Sibyo ni gute. Ni curtain. Nako nabikoze. Mbwira. Vuga ngo. Indyankwi. 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 Jamu? Yes. Bagita iki muri English? Bayita plate. Correct. Mbwira. Umukinnyi w'umustar uri mu ikipe yatwaye igikombe cy'isi ni uwuzi. Muri Spain ni uhe mukinnyi uzi? Lamine Yamal. Good. None se aha dutuye bayita ngo iki? 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 Ikinyarwanda cyawe kirakimama. Aha dutuye bayita ngo iki? Aha no dutuye bayita ngo iki? Ni Rwanda. Aha dutuye? Dutuye Masaka. Turi mu Rwanda yego arikoze. Nkomeze nkwibariza ibinyarwanda. None se amasaka avamo iki? Amasaka. Amasaka urayazi? Ni iki? Ahantu tugurira. Amasaka urayazi? Avamo iki? Avamo ntabwo ubizi? Urabona igikoma tunywa ikiva mu masaka. Harimo amasaka. Ntabwo urayabona? None se intuza bayita ngo iki? Snake bayita ngo iki? Snake. Mu Kinyarwanda. Inzuka. Good. None se kurya iki cyane? Njya kurya. I like to eat spaghetti, meat, and chips.
Okay. Ukunda njye cyangwa ukunda ibiryo? Ari njye n'ibiryo ukunda iki? Ndakukunda. Urankunda? Yes. None se utariye wabaho? Okay. Turagera nawe. Okay. What is your favorite food? Me? Nkunda ibijumba n'ibishyimbo na avoka. What is your favorite color? Black na green. Okay. Umukara n'icyatsi. Iki gituma useka cyane? My brothers. Eh? My brothers. Nibo batuma useka cyane? Kubera? Because they show me funny things. Yeah, and funny face. Yeah. Niba wagira superpower wahitamo izihe? Nahitamo flying. Flying? Yeah. Ukajya he? Ukaguruka ujya he? Ahantu nshaka. Nka hehe? Like anywhere I want, like swimming, like anywhere. Okay. My turn. What do you do for fun? Dancing. That's dance. Okay. What is your biggest dream? My biggest dream. Nuko nazaba umukire cyane nkagura indege. Okay. Who is your favorite person? Your daddy. But how Papa wawe. about me? How about Ndumbwiye ngo nahisemo wowe uri ku wundi mwanya. This one is the last one. What makes you happy? Ikintu kinshimisha ni ukubabona mwebwe abana banjye muranshimisha. Okay. Noneho I'm done. ufite amafaranga menshi wakora iki? Na sharing money with all of you. And have fun with you. Bibaye ngombwa kujya mu kwezi wajyana nande? Bibaye ngombwa kujya mu kwezi wajyana nande? Najyana na family yanjye. Family yawe yabakubwiye ngo ujyane umuntu wajyana nande? Najyana na mama. Ndaduka musiga? Aba brother bawe ukabasiga? None ko bakubajije umwe wajyana nde? Yewe najyana mama. Ndaduka musiga bivuze ko nkunda cyane. Na daddy. Wavuze umwe ariko ni gute navuga tubiri? Ni gute navuga babiri? Ubwo wahisemo njyewe. Kandi wahisemo umwe. Ubwo ni iki? Ese ubundi n'ubu umukobwa mukuru wararangije kwiga mbese ukabona akazi uzakora iki? Nzagwa home nziza, life nziza, na your best life and your best dream. Noza inzozi se mbese noza wabaye inzozi zanjye muri make. Na daddy nzamuha his biggest dream.
ese ubundi wumva nukuri uzabiki ushaka kuzabiki numara kwiga wumva uzabiki yewe nshaka kuba umudokita ukazajya uvura abantu nibyo ushaka okay warangije kumbaza Mbega joy nakunze iyi video kora subscribe like share and comment kandi ibitekerezo byanyu birakenewe ukatwandikira ukadukosora utubwira niko twari kubigenza cyangwa ukatubwira ibyo twazakora inama zanyu zirakenewe muri urugendo dutangiye rushyashya rwa mama na Joy tuzatubereka byinshi ubuzima bijyanye no mu rugo uko umubyeyi n'umwana babimeze mbese bizaba ari byiza cyane bye bye